District ya Kazo ni imwe muri za district zo muri Ankole zirimo abarisa bingi kandi ziri kuteganisibwe cyanda amatungo agamwe gakahendera gafire nangwa n'umuhendo gw'amate gukacendera. Zevrin Tumwesije District Production Officer wa District ya Kazo yagira ngo ubwahati district yabo yasya damu ibiri kandi bakabire nibetaga damu ziri kurenga 30. Saba n'ibicweke bindi amagombora ragandi agakazo nago gine ibizubu nkebi nago gatunge ubuyandiko umurkazo district twine cyetagu cha dams zikurenga nka 30 twatunga dams zikurenga nka 30 kiza kutwera munonga ubusanga ngo ente na n'ibindi bishoro byo kutunga amize gugatungira heyi hagizire ngo habwibura ry'amizi Kazo bwatinesho zarita z'amate ezirukinga n'emitwarana nagumwe na kenda ekitari cya burijo. So ekiri wano ruti batule sente zaffe nga amata maybe matono kati zejagala mu ngambe aradiso radamu eri kati amata yakoze eki yeyongede productivity ente umushana ente zisharamate ahabwa mizi kuba maki nani kuriye kuba biki mwenu hatuwe kutwa tugira kiramu kecho ntizane zinywa mizi bushaha kimanitse ngo na amate ngija gumagari ahari veri yataga kucendera munonga acha government kubongera damu ndijo yahaye akakoza RDC wa Kazo yashaba batura kurekeraho kwiba amataka ga government nemwe ba because the facility will come provide the land. No land, no facility. Muchitagede murekeraho kubetaka ya government murekeraho kwebba mugenda kwefiriza emikisa yashaba batiruho kurebera damu eje kureba ngo eshaha yona gete kinjire obutikiriza abantu kutahamu bono mutanterere simu ngo ati yarade sino manye mwiziba ryetu harimo omutumbi kati gogenza kufireyo wadono nayoki njagamba police togunu nayo so kyensaba user committee tubenga tusomesa abantu okubera nga tukozesa facilities za friends of Burundi kubera kiba kiyamba ffe tubenga supporting government projects zibanga zikola ki nazikola tubenga so that government naye ifuna amanyi okusetting up the similar facilities elsewhere. Omumbarisa yatugambira ibura ry'amizi kuri kubateganiso mu district ya Kazo twine kizu cyamizi munonga mushana tangangwa tuzabu myanya mu mizi kukakibikira kizu bone hatu twatunga damu iki kizu cyamizi nitegateka mu dusako nako mizi nigeshera ngazumutanka ngaraga mugazo mukeshera abantu barita hami enteza bukwisheraho abantu bijane bidomora bataha damu eje neja kuba nehwera amakaga barisa garukurengo muri 25 kutunga mizi go kweshera kandi gakozesebwa amashanyarazi gamani gizoba okucunda mizi okugateko mu bwato bwo kweshereramu hamwe no mu butapo butwireho kutahiramo amizi. Adolf Ayureka, Tayari West TV, Agenshong.